Ndabasuje kandi mbahaye ikaze kuri aya makuru agezweho ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abarwanye ba M23 bigaruriye uduce tune twagenzurwaga n'umutwe wa FPP mu mirwano imaze iminsi ibiri. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande havuzwe ibyimbitse ku basirikare benshi barwana leta ya Kinshasa bafashwe matekwa n'umutwe wa M23. Ndabatumiye ngo muze mubane natwe muri aya makuru atandukanye tuba twabateguriye ku mutekano, politike na diplomasi, twibanda cyane ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kubana natwe no gukanda ku ijambo subscribe ugakora no kunzogera, tukabana amakuru atandukanye tuba twabateguriye. Tubahaye ikaze. Nkuko byamenyekanye, umunyamakuru uri Goma yavuganye na Lt. Colonel Rukokoma, umuvugizi w'uyu mutwe, amubwira ko inyeshyamba za FPP zatakaje agace ka Nyamwisi, Burumba, Katwiguru ndetse n'umupaka wa Ishashya. Colonel Rukokoma yagize ati bombe nyinshi ziri kugwa ahitwa Burumba, ni muri kilometero 2 ugana muri Nyamirima. Ibi byatumye abasirikare bacu bahava kugira ngo abaturage batahagwa. Sibyo gusa kuko n'umwe mu baturage batuye Katwiguru yavuze ko abarwanyi ba Wazarendo babarizwa muri Mayi la Journeze aribo bagenzuraga umupaka wa Ishashya uhuza Uganda na Kongo. Abo barwanyi bakaba bahunze berekeza ngo mu gace ka Kamandi, abandi bakurira za moto bajya muri kiyaga cya Lake Edouard. Uyu mutwe wa FPP abajyarugamba washinzwe mu mwaka wa 2003 ugizwe n'abarwanyi bahoze muri FDLR na Rudurunana. Uyu mutwe ukuriwe na General Brigadier Kanani Jean Damascene uzwi ku mazina ya Dani, ugizwe na batayo enye arizo Zaitani, Zadiake, Marine na Club. Buri batayo ikayebarizwamo abasirikare bagera kuri 200. FPP na Rudurunana nabo bakomeje gushinja umutwe wa M23 kubarashisha burendeza mbuye ingabo za Fardc. Nkuko byatangajwe n'umwe mu barwanyi ba Rudurunana utifuje ko amazina yatangazwa ku bw'umutekano we, avuga ko ibifaru byambuye ingabo za Fardc na Fardc ari byo byifashishijwe na M23 mu kurasa muri Binza. Akomeza avuga ko imirwano yo kuri uyu wa gatandatu ibifaru byiriwe biminja amabombe ku barwanyi ba FPP, Rudurunana na Wazarendo. Uyu murwanyi wo ku rwego rwa majoro yagize ati n'ubwa mbere mu mateka M23 rwanisha ibifaru biri ku rwego ruhambaye ndetse na shea burende zigendera ku minyururu, ariko byose n'amakosa y'ingabo za leta. Birababaje kuko benshi mu bawazarendo bamaze kwishyira mu maboko ya M23. Sibyo gusa kuko no ku rundi ruhande havuzwe byinshi ku basirikare benshi barwana leta ya Kinshasa bafashwe matekwa n'umutwe wa M23. Ni imirwano yabaye ku itariki 2 z'ukwezi kwa 8 hagati ya M23 n'ihuriro ry'ingabo za RDC, ngo umutwe wa M23 ukaba wafatemo matekwa abasirikare bivugwa ko ari benshi bo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, ikaba yari irimo ibera mu duce duherereye muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Muri iyi mirwano aya makuru avuga ko yafatiwemo abasirikare benshi ba leta ya Kinshasa barimo abasirikare bakuru babiri, umwe ufite ipeti rya koloneli n'undi ufite ipeti rya majoro. Ni mu gihe abandi bo batigeze batangazwa umubare, ariko bikavuga ko abafashwe batari munsi y'abasirikare 17 kandi ko harimo aba Fardc n'abo Burundi. Nkuko byakomeje kuvugwa, urwo rugamba rwafatuwemo abasirikare ba Fardc bari bayo rwarimo rubera hitwa Kigunga na Kaseguro ho muri grupoma ya Binza. Usibye kuvuga ko umutwe wa M23 wafasha abasirikare benshi ba leta ya Kinshasa n'abarundi matekwa, yanigaruriye uduce dutandukanye muri teritwari nazo zitandukanye. Gusa imirwano ikomeje guca ibintu mu gihugu cy'u Rwanda na Kongo. Kinshasa bakomeje kugirana ibiganiro bigamije guhoshya umwuka w'intambara uri mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kimwe ho no ku ruhande rwa M23 ruvuga ko ibyo biganiro bitabareba ngo kuko batigeze batumirwa muri ibyo biganiro, ariko kandi bagashimira impande zarimo guhura mu rwego rwo gushakira amahoro umutekano iki gihugu cya RDC. Nanone kandi ku rundi ruhande Perezida Fardc wa RDC yaganiriye na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame. Sibyo gusa kandi nabateguriye kuko nawe umutwe wa M23 wanze ibyumvikanwe hi Rwanda. Mwabyumvise rero ko nabateguriye inkuru zikomeye ku mutekano, politike na diplomasi, twibanda cyane ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kubana natwe biroroshye no gukandisha ku ijambo subscribe mugakora no kunzogera, tukabana mu makuru atandukanye mba nabateguriye. Mbahaye ikaze. Bidasanzwe Perezida Fardc wa RDC yaganiriye na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame. Ni amakuru yashyizwe hanze ku wa mbere n'ibiro by'umukuru w'igihugu cya Angola Jean Lorenko, aho byavuzwe ko Perezida Paul Kagame na Fardc bahujwe kuri telefone bakaganira ku by'umutekano wa RDC.
Ibi biro by'umukuru w'igihugu cya Angola bigaragaza ko Paul Kagame w'u Rwanda na Félix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuwa 4 Taliki ya mbere z'ukwezi kwa 8 umwaka wa 2024 kwari bwo baganiye, kandi ko Perezida Jean Lorenko ari we wabigizemo uruhare runini kugira ngo bakore icyo kiganiro. Gusa ibi biro bya Perezida Jean Lorenko ntibyatanze amakuru menshi kuri iki kiganiro cyahuza abategetsi bakomeye ba RDC n'u Rwanda. Bivugwa ko baganiye gusa ku cyamara intambara ikomeje guca ibintu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse kandi ko banaganiye ku myanzuro iheruka gufatira u Rwanda muri Angola, aheruka guhurira abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'u Rwanda na Kongo Kinshasa. Binavugwa kandi ko ku gicamunsi cyo kuwa 3 Perezida Jean Lorenko yavuganye kuri telefone na mugenzi we wa RDC Tshisekedi, baganira ibyerekeye amasezerano yo guhagarika imirwano mu karere k'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki kiganiro cyabaye mu gihe Bwana Tshisekedi yari i Buruseli mu Bubiligi aharwariye, ariko akaba akomeje kwitabwaho n'abaganga kabuhariwe. Perezida wa Angola ari nawe muhuza washyizweho na Afurika ku makimbirane yo mu karere yabwiye itangazamakuru kuri uyu wa 4 ko iki gihugu cye kizakomeza gushyira imbaraga kugira ngo harindwe ingaruka no kurwanira kumvikana hagati y'u Rwanda na Kongo Kinshasa. Hagati aho ku rundi ruhande M23 igize igihe ihanganye n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, ivuga ko imyanzuro yafatiye u Rwanda itayireba ngo kuko itari yatumiwe muri ibyo biganiro. Uyu mutwe kandi wanavuze ko ibyarushaho kuba byiza ngo nuko mu gihe RDC yakwemera bakicarana ku meza y'ibiganiro aribwo bakumvikana ku cyakorwa kugira umutekano muri iki gihugu garuke. Nk'uko bikubiye mu itangazo umutwe M23 washize hanze ku munsi wo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 8, rivuga ko uyu mutwe utahita uhagarika imirwano ako kanya, usaba ko leta ya Kinshasa yareka bakajya ku meza y'ibiganiro nabo. Ibikubiye muri iryo tangazo cyo bikoze ritangira rishimira abagize uruhare ngo kugira ngo bashakira akarere amahoro by'umwihariko uburasirazuba bwa RDC. Rikavuga kandi ko umwanzuro wo guhagarika imirwano udashobora kubahirizwa kuko ngo byagiye bikorwa mu bihe bitandukanye, ariko Kongo ikica amasezerano kuko ahubwo aribwo igisirikare cya leta ya Kinshasa kiba kibonyeho umwanya wo kwisuganya ngo kigabe ibitero. Itangazo rigira riti M23 yemeje ko umwanzuro wo guhagarika imirwano utahita ushyirwa mu bikorwa. Guverinoma ya Kinshasa nabo bafatanyije bagiye bagira urwitwazo mu guhagarika intambara kwayo, ikaba ari nawo mwanya wo kwiyegeranya no gukomeza kubasira inzirakarengane zo mu bwoko bumwe, ari nabwo twe tugamije kurinda. Uyu mutwe wanaboneyeho kuvuga ko igihe leta ya Kinshasa yakwemera ibiganiro byayo nayo ari cyo gihe hazaboneka umuti urambye ku ntambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Intumwa z'u Rwanda n'iza RDC ziheruka guhurira i Rwanda mu gihugu cya Angola mu rwego rwo kugira ngo baganire hagamijwe kurebera hamwe icyahoshye umwuka mubi w'amakimbirane hagati y'ibihugu byombi. Umwe mu myanzuro yafatiwe muri ibyo biganiro nuko humvikanwe ko impande zombi zihanganye mu burasirazuba bwa RDC zigomba guhagarika imirwano, kandi bikazatangira kubahirizwa ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 8 uyu mwaka. Ibiro bya Perezida wa Angola Jean Lorenko byatangaje ko uku guhagarika imirwano bizagenzurwa n'itsinda ribishinzwe. Nanone kandi ku rundi ruhande